Yes. Hallelujah. Uye ndakaona chimwe chinhu. Babona enye into. News dzinobuda ndedziri kuitika. Inews eziphumayo ngokwenzakalayo. Zviri current ndozotaurwa navanhu. Current kokhulunywa ngabantu. Saka ukaona vachitaura pane zvaitika. Ungabona bekhuluma kukhona okwenzakeleyo. Mina ndikendenge kuti kunewe makuwa. Mina ndikendenge. Nehemiya oti Uyinema besesithi zvandashungurudzwa navava. Njengoba sehlukuluzwe yilaba. Ndiendewo kumunhu waMwari. Yekela ngiye emuntwini kaNkulunkulu. Kuna Shemaya muprofita. uShemaya umprofeti. Ndokusvika Shemaya wacho akatozvifigira. Ofika uShemaya ezivalele. Zvikanzi kwathiwa izvi hazvisi mubhaibheri. akukho eBhayibhilini lokho. Ndiri kufunga izvi. Mina ngeke ngizigabangela khona. Zvikanzi nyaya yangu mukoma. Uthiwa indaba yami ibhuti. Munhu waMwari ndashungurudzwa naTobhiya. Mina sendihlukuluzwe ngaboTobhiya. Haana kuziva kuti waari kutotaura naye. Akwazanga ukuthi lo akatotengwa kudhara naTobhiya. Utengwa kudala ngoTobhiya. Muwiziva wekutaurira nyaya dzako. Umuntu wokutshela indaba zakho. Shemaya asimuka munyika yedu yeZimbabwe. uShemaya usephakeme elizweni lakithi Vaprofita venhema vari kusumuka vana vaMwari. abaprofeti bamanga baphakama. Vana Shemaya vanoziva kuti kune mawisman akuroorwa. oShemaya balakwazi ukuthi Saka vanotaura zvinoenderana nemi munoda kuwanikwa. Kuti come all you who are not married. Mobva manzibata murume wako. indoda yakho enongathathwanga. Itai aireceive. ubusuthi ayireceive. Ndana masuspects apo. Ama-suspects akho Vari kuti tiparidze ngavambowevha maoko tione. abathi sishumayele abaphakamisa izandla. A conqueror has a discerning spirit. Ikhona umnqobi Yokuti zvokwadi munhu uyu anenge muprofita hake. abantu babona ukuthi lo Asi dzari kutaura izvi. kodwa lokho akukhulumayo. Vanhu vambeya wamawismo. Amawismo sebhotapotile. Kungonzi kune vaita kuzasuku. Ende. Abawavuke ngale kuthiwa sigijime siye khona. Kunonzi kune vakumusoro. Ende. Obukhona Ende mawismo hana control. Amawismo ala Akona control. anoti muri kuendepi. Akulobuza ukuthi liya ngaphi. Zvinozva makanzi receive your husband maanawo here varume. kuthiwa yamukela indoda Vakabatiswa wangani munawo here. lawa yini. Chenjera Shemaya asimuka. Shemaya asimuka. Shemaya asimuka. sephakamile. Ndakati ndawerenga bhuku renhoroondo yeFM. ngathi ngibala imbhali ye-FM. Pandakatanga kuriverenga ndaitsvaga mazita evanhukadzi. Ngangikhangela ngidinga amabizo abantu Sezvo ndiriwo munhukadzi. lami njengoba ngiwesifazane. Ndikatoona kuti kune mhare dzavanhukadzi. ngasembona ukuthi akhona Ndakati ndorambira ipapo pachiposto. abayalela khona Ndichitenda koga. Pamwe ngikhona handizivi ipapo. angikwazi ndawo. Batari pako kuti unopedza nyika dhiya. Umbambo oseduzane umtshela ukuthi uzaqeda umhlaba mhlobo. Rwiyo rwokuti ndamanya rwakureva manje. Ingoma lena ethi ndamanya lena isisitsho iqiniso. Chechi inoprofita. Ichechi leya Chechi inorapa varwere. Chechi inorapa vane maronda. Nhoroondo inoti navangezi vakapora. Vanamatirwa navasharuka vemuchechi ino. Vaiva nekenza yakapora. Vanamatirwa imo musvondo ino. khulekela kuyena lisonto. Hanzi havandioni zvakanaka. Abangiboni kahle. Unoda kuonekwa zvakanaka uri TV. Uyafuna ukubonakala kuhle uyi-TV. TV zvendo yamunoti nyatsogadzikai zvakanaka so. I-TV yo ithi ake liyimise Kana kahle. dziri dzedu vamwe mawismo dzine dzichiti dzinoina. Ezamanye amawismo Yonzi chimborova kuitiite zvakanaka. indaba zifuna ukutshawatshawa kakahle. Rega kufarira kuonekwa zvakanaka navanhu. Jabulela ukubona Farira kuhle kuonekwa ngabantu. zvakanaka naJesu. Thokozela ukubona kuhle Ita ameni Satana abhoweka. Othi amen Ita ameni Satana uSathane abhoweka. aphuke. Othi amen uSathane aqaphuke.
emhlabeni zaringana Rangarirwana Jesu zaringana wasikana Rangarirwana Jesu zaringana Rangarirwana Jesu zaringana mawisimo handiri kurangarirwa navamwene nedzimwe nguva vanokanganwa handiri kurangarirwa namufundisi nedzimwe nguva vanokanganwa ndinoda kungorangarirwa nene zaringana zaringana wafundisi zaringana zaringana wafundisi handidi kurangarirwa naereta akandipa anoudza vanhu handidi kurangarirwa nomutendi ukauya umwe anoreva iwewe ndinoda kungorangarirwa nene ndinoda kungorangarirwa nedenga ondinorangarirwa nedenga ondikarangarirwa nababa ndinoda kurangarirwa nedenga ngatimbombererai Jesu maoko Asikesikakazeleni uJesu izandla uzari parutivi pako kuti zvaringana seduzela ukuthi kana ndikarangarirwa naDaddy Jesus ungakhunjulwa nguDaddy Jesus iye kuda kurangarirwa kwenyuko ukufuna ukukhunjulwa kwendoko kokuenda paWhatsApp ukuya kuWhatsApp namababa avanhu labo baba bantu unotoona munhu ari online uyabona umuntu eselayinini kuma12:30 ngama-12 kiki navarume vanhu kikikiki lamadoda abantu pane vabayiwa kapo bakhona esembaqalile lapha yes tiri kubatsira mawismo lapha sisizana haikona kuda lamawisimo kurangarirwa navanhu ungafuna ukukhunjulwa ngabantu Nehemiya uNehemiya ndobva aona kuti dzataura Shemaya idzi wabona ukuthi azokhulunywa nguShemaya lokho hongu muprofita yebo ngumprofeti asi izvi zvinhu izvi pane kodwa zvaitika kulokhu kulento esiyenzakele ekungara ane spirits umqobo ulomoya inomuudza kuti zvinenge zvamwari asi hazvisi zvamwari umoya umtshela ukuthi lokhu ngathi ngokaNkulunkulu ngathi ayisikho ndopanotaura mashoko andiri kufamba nawo ndichipedzisa yikho lapha akhuluma amazwi engihamba ngawo ngiqedisa Shemaya ati uShemaya ethe pane vari kuti muri kuda kuti ndiparidze kusvika mangwana kulabathi lifuna ntshumayele kuze kufike kusasa zvikanzi naShemaya kwathiwa nguShemaya uya tipinde mutemberi woza singene ethempelini mukati macho chaimo phakathi tizvivharire imomo sizivalele phakathi nokuti vanoda kukuuraya ngoba bafuna ukukubulala unoziva haana kuti hamusi right katshonga ukuthi awurongo ziva ii muri muprofita wenhema ngikwazi umprofeti wamanga ekungara ane mhinduro dzisingaurayi umnqobo unempendulo engabulaliyo rega kupindura vanhu wekumusha kwemurume wako Rafu ungaphendula abakomkakho ukaona kuti vari kuwimbisa zvawasingaiti noma ungabona bethembisa into enamanga hallo chakupa ifoni ngirigiri mwana ari kuchikoro umntana usesikolo anobhadhara mari bhadala malini unongotaurawo uchiziwako kuti mwoyo havadiba awuphonga ukuthi lokho zvikanzi naNehemiya kwathiwa nguNehemiya munhu akaita seni umuntu onjengami angatiza here angabaleka ari parutivi pako kuti munhu akaita sewe umuntu onjengawe angatiza here pamusangano wamakongara hatitize zvekumhanya asiyenze kokugijima ndofarira murume anonzi Shaka ngiyathokozela indoda okuthiwa nguShaka Shaka the Zulu uShaka the Zulu munozoti wafundisa havana kudzidza lithi abafundisi abafundanga in 77
elangeni girl called Nandi uyintombi kwakuthiwa gave nguNandi birth of a baby boy. wazala And umfana he was given the name Shaka. wasenikezwa igama lokuthi Shaka nguThaka grew with his mother's people, the Langeni. wasekhulela ebantwini But bakonina during the time of Shaka, esikhathini sikaThaka Zululand became a storm center. wasesiba yilitshe laphakathi Defeated generals. wake wanqotshwayo Many chiefs fled away from Shaka's iinduna authorization. eziningi zabaleka These were Dingiswayo, babengabakaudingisayo Muzilikazi. Ndiri abakamzilikazi kutaura chirungu ikhuluma kuti Satana ngesikezi asotwe. usathana caphuke Ndimi kamunoti wafundisa vana kudzidza. ngimile ati abafundisa abafundanga Ndokudzidzisira vana vako history wakapasa. ngibe semfundisela abantu abakwihistory bapase Vanhu vakati vashayiwa mabasa vakati when I grow up I want to eat people's money. wathi uyayiswela umsebenzi wathi ngakhula ngifuna ukudla imali zabantu Shaka ndiye umwe munhu wavakundi vandakawerenga muhistory. uJaka ngomunye wabanqobe wabantu engababalayo embhalini Nguva yake Shaka. ngesikhathi sakuJaka Nyika inonzi Zulu elizweni lakwaZulu leli yakavhundutsa vanhu yawulethusa abantu vakatiza kubva kwaari. babaleka ukusuka Muwismona kuye uya nenyaya yakoma ngibuye nendaba neungazwano. yakho ngale Rega ntambama kutiza zvinofanirwa kukutiza. yekela ukubaleke nokumele Rega kukubalekele kutiza zvinofanirwa yekela kukutiza. ukubaleke nokumele Kana kukubalekele wabva pamusangano usuke uno emhlanganweni lowu pane zvinofanirwa kutiza kukhona okumele kukubalekele zvichibva muteritori yako. kusuka ezindaweni Ita ameni, zakho. Satana Wothi asotwe. amen uSathana Ita ameni, asotwe. Satana asotwe. Wothi amen uSathana Ita ameni, asotwe. Satana asotwe. Wothi amen uSathana Pane zvinofanirwa asotwe. kutiza. Kukhona okumele kubaleke Shamwari dzako pfambi dzinofanirwa kungoona kuti hapachasvikike. abangani bakho isifebe kumele zibone Muzita ukuthi raJesu, bakusaye. amen. ngegama likaJesu Mamwe magurupu ita exit. amanye amaqembu akuphume kuwo Utori pano izvozvi. ukhona apha nje khona Magurupu anonyeya vanhu vamwari. amagrupu akanye abantu Magurupu anotaura zvisina basa. akhuluma Bata foni yako ngesebenzi udzime. kufanele Uti pane ubacishe zvinofanirwa uthi kutiza. kukhona okumele Handichaita kubaleke zvamagurupu angisayenzwa I'm more than a kwamagrupu conqueror. sengingumnqobi ngokudlulisileyo Chiko chakaita kuti Shaka aite ekongara. kuyini okwenza uJaka waba ngumnqobi Chirungu chinoti isikhiwa sithi Shaka introduced new methods of warfare. wafaka indlela ezintsha zokulwa Akaintroduce mamwe marwiro matsva. waintroduce ezinye indlela Vatakukundari zokulwa pauri uti iwe. akutshelo seduze la uthi wena Mubatei vasingadi kubatwa ivo vakaita segwasina varume. kuyimbambe kanti wenze njani Uti ekongara haangoiti zvakajairirwa navanhu. umnqobi kayenzwa Anonamata kujayele nguva ngabantu dzisina kujairika. uthandaza Anopa zvisina kujairika kuti mawismo anopa. kuthiwa amawisma yapha Introduce a new method of warfare. akube lendlela Muzita yokuqala raJesu, iwosi amen. yakho Muzita raJesu, egama amen. likaJesu Akaintroducei. waintroducani Chekutanga akaintroduce akainzi ka-short stabbing spear. okuyinkemba okuncane kokugwaza Ke-close combat. okwecombat Akanga aona kuti vanhu ava esebona ukuthi abantu laba vanga vajaira mapfumo akareba. wabejayele akude Kana vakati isikhali vane fear weight yekupotsera. ayenzwa okukuphosela Iye nekuti inkemba aina mawarrior. ngoba yena wayefuna Aina amaqhawe makongara. wayefuna abanqobi Akati ndointroduce kapfumo kadikidiki. wathi nyaphongu introduce okuyisikhali okuncane Akakanoshandiswa kana wa-1 on 1. uya lokhu kusetshenziswa liqondeni Nemhandu. lesitha Mondibata here mainini. uyangibamba yini mayinini Pane kamwe kapfumo kadoko-doko. okuyisikhali okuncinyane nje Katakasirwa namambo wedu Jesu esakutshiyelwa Kristu. inkosi yethu Jesu Kana kachionekwa navasingazivi Mwari. nakubona ngabangamazi Vanogona kuti uNkulunkulu akashande. bayaphonga ukuthi akusebenzi But ndeke close combat. kodwa ngokwekhombathi yaseduzane Because isu vari kure tinei navo. silani labo But ari parutivi pako kuti vari kure unei navo. abakhatshana ulani labo Kwai baba mukuru vari kunditi kwai hatirarame namakwai. asiphili ngamngezimvu Kana ukanga waona challenge wena ungabona uhlupho itasondela ngale. uthi ngathi uthi Sondela sondela ngale. uthi sondela ngabo Wobva watanga kurova ma-acrobatics. ubusuqala ukuthi Ekuratidza kuti ndakatokumirira. ukutshengisa ukuthi ngumelele
ndobva aona kuti kune vanotiza wasebona ukuthi kulabo abalekayo akati wathi musoja anodzoka umsotsha ozaphenduka aine vanga kumusana elenxeba emhlaba aurawe kabulawe manherano ndine nyaya yemuwismo nendaba yomuwismo taraba mawismo ane mavanga kumusana khangela amawismo atini mavanga ekutiza vana vamwari mapostori atizikanwe nokutiza asiyaziwa ngokubaleka soja rine vanga amapostoli kumusana ngariurawe isotsha lilenxeba emhlane kalibulawe tinoda vane mavanga ari kumeso sifuna abalamanxeba asegcekeni emehlweni anooneka abonakalayo kuti amai ava vakamboshungurudzwa ukuthi umama lo wako asi wahlukuluzwa mwari vakavadaridza kodwa unkulunkulu wamdlulisa dzimwe testimoni dzamawisimo unoshaya kuti iri kubvepi okunye ubufakazi bamawismu uyashela ukuthi Hallelujah. busuka ngaphi haleluya Hallelujah. haleluya dautendawo mwari funa kuba ngunkulunkulu pane wauri kutoonaka izvozvo ukhona ombonayo so achigaya testimoni yacho ayikhumbula ngobufakazi ini bakhona hangu ndoda tenda mwari nao ndiri muwisima mina mfuna ukuba ngunkulunkulu ngoba asi mari mwari vari kwawo kodwa unkulunkulu ukhona nokuti ningirikini ngoba uzibani bani yekera lozibani bani tinoda mawisimo anotaura chokwadi sifuna amawismu anokumbura zvinosimudza mweya yavamwe kuti ini ndakambopinda mubhawa kuti mina ngake asi mwari vakandiitira nyasha muzita rajesu amen pane vabayiwa manje bakhona sembahlabile manje bvunza ari parutivi pako kuti seiko usina morari akubuzoseduze ukuthi indaba ungalamorali taura testimoni inobhohwa mweya yetsvina akukhulume ubufakazi obucapula imoya emibi kuti vasikana uthi mantoma abangani makanditarisa kudai ndaitamba ndingikhangele nginjebe ngangidlala ndichiti umama wangitwara wangichiya kumandebele ngangigida ngithi umama wantwala wantshiya asi mwari amandebeleni wakandiitira kodwa nyasha unkulunkulu wangenzela umusa wafundisi mawisimo tinoda kuvabatsira bafundisa amawisimo sifuna ukuwasiza hauhwisisi kuti muwisimo rudzi awumzwisisi ukuthi irori ngumuhlobo ba wedrekungoti wisimo rinenge ratomuvharavhara iwisimo ibalaleli labe taura selimvalile pachena kuti inini ukhuluma egcekeni uthi mina hazvifaniri kungosiririsa che akumelanga kuzvisusizi kuphela chero zvawakaita chingozvitaura kuti vamwe noma vatendeuke wakwenzayo khuluma ukuze abanye nokuti baphendukela tine vamwe vari kutofunga kuenda kubhawa ipapa ngoba bakhona abanye abacabanga uyebhawa saka vanoda khona kuudzwa kuti takabva neko bafuna ukutshela Kumunga ukuthi mina hakuna ngake ipha. ngafika khona chipfambi chine marketability muchinayo naimainini vari kufunga kuenda kubhawa imi ndokunhonga imi wena ufuna ucabanga uyebhawa iri nyakudoma nguva yamakakura kwaimbwa chitekete kwakukulapho ngikhula kwakuhlatshela ii ushitekete zvinozvi kwakunzi tiri Khathesi. kubvira kudarika moto gore rino muchagona maclaxi naimainini ndisakwanisa yini khonokoma inini farira nzvimbo inoenderana newe thokozela indawo ehambelana lawe wouye muno munoenderana newe ubuye lapho kuhambelana lawe umwe hari kokumso yeya anotidaya rudo rwake rwakakomba yeyeyeyeye
haikona kufarira kunonzi mai mwana muri avocado munenge Delila. uyajabulela ukuthi amayi ngu-avocado ngathi nguDelila. Mwari ngawati basire ameni. uNkulunkulu kasisize. Wouya zvako muno ubuye lapha woti chinjika nondirero ndirero si iwowa ipapo ipapo tichakuta kusikira tichimurumbidza Jesu timbomberera Jesu mawoko akazelu Jesu izandla. vatari parutivi pako kuti bhawa harisisiri rezera renyu. ubaba useceleni kwakuthi ibhawa ayiseyiyo esayizi yakho. Hallelujah, mawismo. Ameni. Munhu akaita sewe haatizi nhamo. umuntu onjengawe kabalekeli inhlupho. Kunoitsvaga kuti ipere nezvikomba. uyahlupha uyadinga ukuthi uhlupho luphele ngokudinga amadoda. Anoita sashama. wenza njengoshama. Makambomuerengawo. lake lambala. Makambomuerenga here. lake lambala yini. Pamhare dzaDhavhidhi pane murume anonzi Shama. emaqhaweni kaDavide Anowanikwa kuna 2 Samuel chapter 23. tholakala ku-2 Samuel chapter 23 Pavhesi ya12. evesini lika-12. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ibhayibhili izwi lithi vaFiristiya abafilistiya vakanga vatojaira base bejayele kuti vana vaIsraeri vakarima ukuthi abantwana baka-israyeli bangalimi Vangasakura. bangahlakula kana zvaakuibva nasokuvuthwa ivo vouya bona bese bengena vokohwa pavasina base kurima. bevuna lapho abangalimanga khona. Ndipo Zambia akunikeza izambia lapho. asi Shama wathi ushama takatoherereka vanhu tsekako Shama ushama anoti Yesu uthi yesu kusvika rini kuze kube nini tichirimira vamwe vanhu silelimela abanye abantu kusvika rini kuze kube nini vachingouya vachikohwa bebuya bevuna. akati this time munonyepa wathi khathesi nilamanga. akati kongare bani kongare bo kongare Ani kongare kongare bani kongare bo kongare my Jesus is ani kongare akamira emile vamwe vachitiza kuenda kumakomo abanye ndibona paine vamwe vari kumubvunza ngibona kulabanye abambuzayo kuti bamnini muri kusarirei ukuthi bamncane usalelani. akati nyemba wathi indumba. zvikamoda kufira nyemba wathi ufuna ukufela indumba. akati nyemba wathi yebo indumba. maskatano ndiri kuda mawismo ndifuna mawismo anokwinya sashama akhwinyayo omira pakati pebindu rake renyemba ame phakathi kwendumba zakhe otifenda bindu rake renyemba alele indumba zakhe. mira pakati pemba yako iwe mana phakathi kwendlu yakho wena udifende vana vako ulwela abantu bakho udifende vana vako ulwela abantu bakho udifende kereke yako ulwela ibandla lakho udifende zvako zvose udifende konke udifende kwakho basa rako udifende umsebenzi wakho. naimi abanye bethi mungamira kudifenda chifundisi ibasa here ungadifende ubufundisi woti ngumsebenzi ndakadanwa uthi ngabizwa akandidana ndiye ari kuita kuti ndimire ngibizani yesu chero uchiona zvisina value unomubona uchiti nyemba dzine value yei indumba nyemba dzacho ndedza indumba zakhona ngezami. ita ameni satana bweka wathi amen usatana ita ameni bhekane satana bweka amen usatana bhekane. mira pamukaha udifende chechi yako wakume udifende ichechi yakho.
haikona kusiya cheche yako muwisimo ichingotaurwa navanhu wakati zero. ungathi ichechi yakho ikhulunywa ngabantu umwismoni uthule FM ikazoda i-FM isiyenze lokhu woti mwana wamwari uthi mntakankulunkulu atinamati FM asikhonzi i-FM tinonamata ari kumusoro kudenga. sikhonza unkulunkulu FM izita u-FM libizo nje vazodai ione motori mberi. Aiwa ndisinonyatsowaziva rega itikutaure tinoite sivaziwekela sikutele mufundisi wedu chai lona wayengumfundisi wethu uqobo umfundisi wethu uqobo mira udifende kereke yako ufikeli badala ati hari handitize munakaita seni hatize postori nokuti ichechi yomweya inotugabirirwa nomweya tukhokhelwa ngumoya. ini kana uchida undidena tukachigadhi cheri Nga ufuna ukungiqala mina khuluma ngesigadi jele ndakambona kuti ndaenda paimwe nzvimbo ngake ngabona kwenye indawo zvikani magadhi cheri haana kudzidza kwati amagadhele kafundanga ndakawa mukati mangu umu muchikurungwa ngatsva phakathi kwami ndikati ngezvakugokoza ndiudzei amunoziva asina kudzidza ngase sitshela ngomunye ongafundanga khonapho ndikati muri kunyatsondiona zvakanaka ngathi uyambona kakahle ndiri mugadhi cheri ngingumgadhele mwedzi wapera kunouya 400 nchakuti uminyanga iphela kubuya 400 and something ipapo pane funeral cover khonapho kule funeral cover pane medical cover kule medical cover imunoita nezvezviya wena wenza ngokwani zikanzi inini ngini inini regera kungotarira yekela ukuphonga ukhangela kona wamwari mirai mudhifende zvekwenyu ake livikele kwangakini bantwana mira bakankulunkulu udhifende mani zvekwako udifende kwangakini muzita rajesu yegama ene likajesu pauri kunobata ripoti yemwana wako ine maredzi woti iripoti musangano yomntanga wakadikirwa kwelere kundi nekupfurikidza ubususithi umhlangano Anditize wathisiabanqobi ripoti yakatsuka yevana. angibalekeli iripoti nokuti lebo mumwariko kumusoro ngoba kudenga ukhona omunye ophezulu wobata ripoti ubambi woti iripoti munhu akaita seni athi hatize umuntu onjengami iwe ngabaleki unofo wena woti onganelisiyo unofo sori yayaya sori waruza timonire unofo sori yayaya sori waruza sori yayaya sori sori yayaya sori uchideclare uchiramba unofo ala ngobudala nezita ngegama rajesu likajesu shama akati handitizi ushama watangibaleki muzita rajesu ene ngegama likajesu bhaibheri shoko ramwari rinoti kana wangoti handitizi ibhayibhili lithi ungathi angibaleki unenge watodenha musharukwa uyabuza uqala umdala hanzi akauraya vanhu kuthi wabulala abantu ari one arega ari serious eyedwa eserious makoronyera akadongorera ari mugomo amasikoronyele khangele esentabeni yakaparidzwa nababa pano yake yatshunyelwa ngubaba la kana uri ekongara nxa ungumnqobi muimbi wekwedu akaimba muhimu owakithi wahlabelayo akati wahlabela mwari muri nhoo yedu wathi nkulunkulu hatidzitye hondo zedu asisabi nokuti izimpi dzose ngoba dzinokundwa zonke nani zinqotshwa kana nguwe dzakundwa dzigouya zinganqotshwa Nokufara, sezibuya inema here? ngenjabulo vangani ngamanga vakakureva vakazodzoka vachitaura kuti takambokureva ivi bake babuya babe kunyeya kuthi sake sakunyeya vanongoti ende mainini makashinga mainini kuthiwe mayininende mataurirwa makaita mainini ngendlela iwe woti okathiunyangay mwari muti uri nhoo yedu hatidzitye hatidzitye ho dzose dzino dzose dzino dzinokundwa nemi hanzi hondo dzose kuthiwe izimpi bva zonke yati pazvinhu kuthiwe zvose kukho konke haikona kuwana chaunotiza hayi khona ukuba lokubalekelayo ita ameni satana wathi abweka ameni usatana aqaphuke ndinosvotwa nerimwe dhodha rinonzi elija ngicatshulwa ngenye indoda okuthiwa ngu-elija rapedza kudhabharaza vaprofita vabhari eseqeda ukubhidlisa abaprofiti kabhali jezebhero angonzwa chete ujezebheli esezwile kuphela anongotumira meseji uyathumela kuphela imeseji kuti zvimwari zvangu ukazvindiuraya ukuthi okuyisithixo kwami kungibulala kana iwe ukafuma usina kuita sevawakauraya ungavuka wena unjengalabo ababulalayo mhare yajehovha ndokutiza umnqobi kaJehova wasebaleka
varanda vamwari tine kwatakabva kure kulalapho esasuka khona abantu tikarwisa bakaNkulunkulu vaprofita vabhari salwisa abaprofeti bakabhali indawa taakuchema kajezebheri kungani sesikhala ngojezebheli jezebhero ngataure ujezebheli asi munhu akaita seni hatize umuntu njengami kabaleki ameni satana kodwa ameni usathana kaphuke he mabhondi amabhondi makadii kuenda kusouth africa wekelelani kuye South Africa bhondi tiri muno ibhondi sikhona wanashemaya wachisimuka isu tiri muno ushemaye phakama thina sikhona waprofita wenhema wachisimuka isu tiri muno abaprofeti balo bemanga bephakama sikhona Muzita la Jesu, ngegama amen. likaJesu muzita rajesu ngegama likaJesu munhu akaita senanga tiza here umuntu onjengama ngabaleka yini ukaona munhu anotiza itsotsi ungabona umuntu obalekayo litsotsi ndoshanda kujerika ini mina ngisebenze ejele chiringaziwa chedu chatsvuka chikakwata ilanga lethu selikhotheme selibomvu chaka uchaka akati ukauya nevanga kumusana ndouraya ungabuya lencobe emhlane nyabulala zvikaita kuti aite a great congar waba ngumnqobo mangalisayo uye aiti paatsika obva atora ilapho ayinyathela khona wayezithathathe kana ndava ekongara ndichibva pano nxa ngisengingumnqobi ngisuka lapho pandatsika ndinotora lapho enyathele khona joshua nyathatha aiti paakunda aibva atora uJoshua athi obva lapho anqobe atosiya khona apa vanhu moses aiti paakunda obva atora obva atosiya aloketa vanhu ilungisela abantu pane vanhu vanofanirwa kubhenefita bakhona nekukunda bamele kwako bazuze ngokunqoba kwakho muzita rajesu ngegama amen likaJesu muzita ngegama rajesu amen likaJesu muzita rajesu ngegama amen likaJesu ndosaka musangano wemoisimo wakanzi february yikho umhlangano wamasimo wathiwa ngokufebruwari wakazoti tiri vakundi bakwazi ukuthi singabanqobi kana isu tikasimuka thina singaphakama gore rose rinopera zvichifaya umnyaka wonke uyaphela uri kutenderana nenero muwisimo uri kutenderana nenero muwisimo uri kutenderana nenero muwisimo kereke ngaibhenefite kubva kunyengetero yemawisimo ezweni yamawisimo pandakunda ndinobva ndatora lapho enqobe khona nyathatha saka nehemiya unoramba uyinehema uyala oti munhu akaita seni haatizi athi umuntu onjengami kabaleki ndikatarisa murume anonzi nehemiya ngingakhangela lindoda unehemiya ndinomuona ngiyabona kuti akangofanana ukuthi uyafana unozosiyiwa zvake nokuti uyu mwanakomana wamwari jesu uchiyana nje ngokuthi le indodana ivo kaNkulunkulu jesu uJesu kristu pachezvavo yena uJesu Kristu qobo vakati munhu akaita seni haatizi wathi umuntu onjengami kabaleki ndobva wati ngaku itwe sekuda kuda kwenyu ngaku mwari wangu ngaku ngakuitwe sekuda ngakuitwe wakatakura muzhinji kwauchirema uthwele ethwele isibambano wakananga gorogota eqonde eGolgotha wachingoti ngaku ngakuitwe ngaku baba wakandituma ngaku ngakuitwe sekuda sekuda kwenyu jesu sekuda kwenyu jesu ngaku wachibaiwa nepfumo ehlanzwa inkemba wachitaurirwa
eketshela mashoko anorwadza ekhulunyelwa amazwi wachizi abuhlungu ndimise maizviti kuthiwa yini phela zvipone setione akuzisize wakati sibone ngaku wahlabela ngaku